तो आज हम खेलने वाले हैं ब्लॉक्स फ्रूट। नहीं 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 क्या है 99 फॉरेस्ट। तो गाइस ये देश देख के चौक मत हो जाना, शौक मत हो जाना। यहाँ पर ये लो ये कहाँ गयो कहाँ गयो कहाँ गयो म तेरो छेउमा यो नुब मैले गर्दा पुगेको। तेरोमा त म फ्रेन्ड guys- भन्ने देखाउँदैन, मेरोमा त देखाउँछ धेरै। म त थाहा छ रोल रिक्वेस्ट हान्छु ल आज के मिल्दो रहेछ। युज अफ पेन्ट ब्रस टु पेन्ट अफ पिस अफ एमएन अल्फा हुल इम्पोसिबल ओपन रुबी चेस्ट कतिवटा 3 या गाइस कंप्लीट हो गया। तो गाइस कंप्लीट हो नम 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 Nam 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 Teach me how before you go. So much are you sadness. Wanna hear you go. Nam 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 तपाईँको मत हुन्छै हुन्छ सत्य कसरी मर्यो फेरि बटोलाई यो कति छिटो पुगेको यिनीहरू। किन आएको? मलाई बोकेपछि मेरो खुट्टा ढोक्छ अरे बुढो बालो लिलोली right position ए म म्यापमा देखेँ म्यापमा देखेँ रुबी चेस्ट हो यी दुईवटा चेस्ट हो basketball court rifle ka अहिले रिभल्भर लकिनी मत यो हेर
मिल्दैन है तँलाई बताउनु जा त भालु आम्मामा एउटा भालुले मैले यसरी तँलाई बचाएँ भने त मेरो हातमै हुन्छ नहाले सबै ओक्तार दिया कस्तो न बच्चालाई बताउँछु राति भइसक्यो के राति भयो भन्छ यत्रो राइफल हुँदा पनि गाइज मजा बताउनुको गाइज तपाईँलाई म देखाउँछु 360 सुरी आइज यहाँ हानु 360 यो अलिक ब्ल्याक भइरहेको 360 हान्दे something evil is hogging into your hogging म खोल्छु नि मेरो क्वेश्चन त डिस्क्याउ अन्त रुबी चाहिँ मान्दैन त्यहीको रुबी चाहिँ मान्दैन नि त डिस्क्याउ पिउ मैले बच्चालाई बचाइसकेँ रिभल्भर क्या यत्रो मारे एउटा पनि उल्टा मिलेन मेरो गल्ती होइन यहाँ पेन पर्दैन यो ए म हानिदिन्छु खाना मरिँदा हुन्छ खाना त भरपुर छ घरमा एनबिल म हानेको अनि हाम्रो बनाऊँ ल उयो ए कुत्ता मर त तेरो कामै मर्ने हो मैले त्यहाँको टेस्ट लुटिन मैले लुटेको यो त उयो पनि हुन्छ होइन कस्तो टाइम लागेको गुडबेड बनाएको मैले गोल्डबेड भएको छैन
यता पनि गनको आमाहरू त के स्ट्रङ गर्नु होइन यता पनि यता पनि ठ्याक्कै गोली बलिन्छ ठ्याक्कै गोली सक्यो ठ्याक्कै म जित्यौँ यार म जित्यौँ ओ गाइस देखो हामीले स्ट्रङहरू कम्प्लिट यो डाउनग्रेड मात्रै भयो भने नि चेन्स अब तो डायमंड लूटेंगा हमको जानना पड़ेगा अपग्रेड डाउनग्रेड ओए स्ट्रङ एक्स गो मलाई किन चाहिँ त्यो तारा गोल को भी कंप्लीट कर दिया 99 नाइट्स तक सर्वाइव करेंगे उसके बाद तो भाड़ो उयो बनाउनु पर्छ फार्म प्लटहरु ओइ जान बेच्छ भन्ने है बनाइहाल राम्ररी म हाल्छु यसपालि यतिकै प्लेस हान्दै म मिलेर हाल्दिरो ये दो स्क्वाड के मेंबर जो अकेला ही करते हैं This is the end. कसरी हान्नु मैंने उसके बाद भैया तब बहन मुझे न सोच जब बहन मेरा स्वाद इतना प्रॉब्लम है था जब मैं फर्स्ट में ना तलाई रुबी थोड़ा एकछिन खाना अब पकाउनको लागि पनि यस्तो झन् पर्छ आम्मा This is the end. This is एक गोली लाग्यो नि तेरो This is the end.